Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Adik Lami Channel nih. Wow, ada apa nih? Wow, ada T-Rex dan anaknya. Wuhu. Wow, dia mau kemana nih teman-teman? Wow, nabrak apa tuh? Wow, ada bungkusan nih teman-teman. Apa ya? Yuk, kita coba yuk. Kita lihat yuk. Apa nih kira-kira nih? Wow, aduh, susah sekali teman-teman. Wow, sudah terbuka. Kita lihat isinya teman-teman. Wow, ada bayi John teman-teman. Ada apa lagi nih? Simpan dulu. Kita lihat ada apa lagi nih teman-teman. Wow, ada kakak Melan. Yeay, simpan sini dulu. Yuhu. Lari lagi yuk. Ada apa lagi nih kira-kira teman-teman? Wah, apa tuh? Ayo kita mendekat. Wow, kita menemukan sepasang ondel-ondel mini teman-teman. Haha. Yuk kita nonton ondel-ondelnya. Wah, dapat sepasang ondel-ondel. Kita simpan lagi yuk di sini yuk. Cari lagi. Mana ya? Coba kita agak naik ke atas sedikit. Wah, ada apa tuh teman-teman? Wow, wow, apa nih? Wow, ada bas teman-teman. Wow, ada bas teman-teman. Wow, bagus sekali nih. Taruh lagi yuk. Apaan tuh teman-teman? Apaan tuh ya? Warna orange. Wow, ada sedikit rambut. Coba kita tengok. Wow, dapat sepasang ondel-ondel lagi teman-teman. Ondel-ondel ada pasangannya. Lucu sekali nih teman-teman. Taruh lagi di sini. Yuhu, yuhu. Kita agak naik ke atas teman-teman. Wow, apaan nih teman-teman? Wow, 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 ada Ultraman. Bagus banget nih Ultramannya nih. Yuk kita simpen lagi di sini. Wow, sudah banyak nih teman-teman. Sudah dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.